Ngele kidogo kuhusu ujuzi wa kuachilia. Wakati mimi nakuwa, kazi kitu ambacho nimekuwa nikimuona mama yangu anakifanya sana ni pamoja na kusamehe na kuruhusu watu wawe binadamu, namna ambavyo wanatakiwa kuwa binadamu. Nikawa naongea naye sana, namwambia kwamba unaona watu unafanya, watu wanakutumia, watu wanakuja wanaondoka na kuna faida yoyote ambayo unayopata. Akaniambia, Winnie, kati ya kitu kimoja ambacho kitakachokusaidia kusogea mbele ni pamoja na kujifunza namna ya kuachilia. Ukifahamu kwamba kuna kitu ambacho kipo kwenye maisha yako na hakijakupa faida yoyote, jifunze kuachilia. Ukijua una rafiki ambaye hana kitu chochote ambacho anakiongezea kwenye maisha yako, jifunze kumwachilia aende. Ikiwa ni mahusiano, ikiwa ni kazi, ikiwa ni ugomvi, ikiwa ni kitu chochote ambacho umekaa nacho, alafu akikusaidia, jifunze kukiachilia. Na akanipa hii kama sheria au kota. Akaniambia, umeona Waswahili wanafanya? Waswahili wana siku 40 ya kila kitu. Leo ambaye amefiwa na siku 40, watoto wana siku 40 ndio watoke nje. Kila kitu kina siku 40. Inamaanisha kwamba kila kitu kina mwisho wake. Na wewe unapaswa kujifunza hivyo hivyo. Weka kikomo kwa kila kitu. Ukiwa unaongelea sana kitu kama ni kwenye mahusiano alafu kaona kifanyiwe kazi, jiruhusu kukiachilia na uruhusu maisha mengine yaendelee. Na kitu chochote kile ambacho unachokifanya, jaribu kukipa mwisho. Kwa sababu kama usipokuwa na mwisho wa kila kitu, kuna maumivu ambayo utakayobeba na yatakuwa yana control maisha yako. Utakuwa na chuki, utakuwa na hofu, utashindwa kusogea na maisha yako mengi yatabadilika. So jifunze kuachilia kila kitu. Na mimi naileta hapa kijiweni kwamba kati ya ujuzi mwingine ambao tunapaswa kujifunza ni pamoja na ujuzi wa kuachilia. Kwa kitu chochote ambacho hakikusaidii, kwa kitu chochote ambacho hakikusogezi, kwa kitu chochote ambacho kinakufanya ujisikie vibaya, kwa kitu chochote ambacho kinakuongezea maumivu, kwa kitu chochote ambacho wewe unachokiona hakina tena faida kwako, jifunze kuachilia. Lakini pia usisahau kumtag rafiki yako hii video, mwambie kuachilia ni ujuzi na anapaswa kujifunza kuhusu ujuzi huu.